Oboba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. No challenge, zeri. Are you ready to give God some praise in the house, bro? Put your hands. Yeah. Put your hands. Yeah. Somebody say, yeah. Shake it. I got my Jesus on. Yes, I got my Jesus on. Ancients of days. Ancients of days. He's the winner and winner. Ancients of days. Never lose as you were. Always the same. Ancients of days. Never change. That's why I love him so. I love him so. Shake up, shake up. Yen Shirano. Yen Koto. Yen Sorry. Are you ready to give me solo? Ghana adisi oboba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Hit me there. God is great. Hallelujah. And indeed, David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. In the house of God is abundance of grace. In the house of the Lord, there is, of course, abundance of liberty. No challenge. Zeddy. Come on. Ancients of days, as old as you are. I don't pay what that's what to the altar. Yeah, but it's an animal count one. I don't pay so sad. Yeah, sad to see a count one. It's not just say you never change. You never change. You remain the same. Psalm 44 minutes down, 6 a.m. Shannon so much brain and so free sabri. Copy no pa nundu ebebo for God and country. We're back on your radio. It's a beautiful brand new Monday morning. A wetty one for that matter. I'll pray with you. Say we be able to yeah. I ain't Uncle Pony Poo. Yeah, where said you also where no. Back on your radio. Rebecca said back to the factory reset. Yeah, to us so the amount. And he just something said this week. And I had the month of November 2023. Yeah, didn't you know the baby? Yeah, this week. Na sa week kroyano ebe sign a enter the month of December, which is the Christmas month. And also ne be bosumi etwato wa afimu interade be yen century the amount so what you say. So as usual, today happens to be the 27th day of November 2023. Martin Brenner, so we are transmitting live from our national studios here. Frakuma, precisely our Achim Abuabo. I don't know where Pueman Tem Emo. Baby, I'll be here Sanka the Bremu Central Municipal Assembly. And into Mama joining our internet and so on. Mama joining our media and so on. Me pacho, ya Achim down to be precise. I had a more na a huru pro no. You never change. Higher than every name. Achimoda, yes, the land of possibilities.
And it's the uncle for a constituency be or much less and yet possible or mohono. Yen had ye say it is possible. I don't pay my emfa and chian come from my and penny for who draw. To Kumai my hene. I don't pay Accra on Quanso. I pay when you are boa for no a pamphor. Our more boama. A mamma near money Quanso, Nanamo Quanso. Monye Cree. Nana Moncoso and two many moon Franchremo. Nania Modia Tuma Coma so. Some day by Bay Kenyan Kutukumaino. A radin come home, na emremu kama. Emfa emamo. Once man, are you ready? Hit me there. Afe emra yen abo ha. Nyankopon ya adom ana wotwe mu nyina abo fo hyefa. Oh. We dia waso bia tena se no hwebi. Oh. It's been a while. Aseda ye rade dia. I got joy in my heart. I am so blessed. Say me be witness a fashe. Ewo achim abo wabo. Eni kutukumai. And I know I call achim odan in kwanta. Nana dwamena akentin a wotoso mienu. Osi Nyankopon ya no mo so be hyefa. Enti bere kro no mu a aboabofo hyefa no. Sa bere kro no amu na odan kwantafo nso hyefa. Enti ye nyina ye de ani behwe bi. Hausa ni be ka kire se ka wo megani wodi wani wodi behwe wade. Enran so na ya kwasida enti ayadia nananom kɔ nkonwafie ekoye amamra ne amane. I don't know, but me in particular no free bra ye nya ne nte se kotokuman omo enyo man hene afedi asumdua ba no me da mitimi da de bia me feel some joy be within me untimi explain it, but many age me ntimi nkyerɛ sɛ de ani genesity but many age. Empeni say biakoye emakuru tumpon enti obi bia o contribute here to the peace we are witnessing today. Ewo Kutuku Traditional Council and as area Nyankopon ka mu nyina mo ho afi afase ne ye ka demo ne ho abom futuro ni nyina ye ya prapra ho na ya to agum na Ahenkan FM ye hyembo se dwumadie no se ne mudi ni bia mo de ho asem bedan ye nko a bebo ho dawrodi ama ho so ati ase ye pasumdwe ye penkabo mu ena di mpuntuo ba ani ti se ekoso a na wo se ye soso ye hu dede mani panyina se de na enko yi a ye hu dede a ene kutukuman emfinhia dua ho ani ye yisisi de nyame adom asumdwe aba nti ano kokroko no a ye de kan ho asem ye dede ama nkrofo hu ni se for 20 something years in na wo mo twe manso no I was here Sunday anu kukuruku no asa bo hu dawuru se sisi ade ano brabaye ama ba to asumdue bua ene ye nyina ate ase aye no mo ano nti afasha hodo ade ka dem abontu ni nyina no ye yi aprapra ho ne afa ya ade ada na dia ma wi ase nyina hu se ampa kutukuman so anu onyam no asa babie mu. Okay, nkan chiro no a ose na mompere nku ose se mukokuro bi mu a mompere hwehwe kuro no yie die adenti asanse kuro no di yie a won soso obedi yie enti anopei yesire nyampa so onkoso a na ontina ni mu nkyire kotokuman na asumdua a wamana ba na se wonam kuro mu a wa wote nka se kuro yi asumdua ba mu yankoso ankure musa na ye nyina ye nte ase se ebi enne na aduru obi so eye danyara wo ebeduru so. Are you ready to give me solo?
Kotokuma nyina monyom na ebo no. Come on. Enti abo hene. Nana onkwa so. One wa go pamfo wo mo eboa wo na wanwen aboabo man. Hwe amamre ne amane efewu efankasa na no ayekọ ayi odan kwanta na empani owurade nyankopon. Na nanom pie ho utum say the spirit of Ghana no is in our tradition. Ghana honhom no ewo ya amamre ne amane mu o ewum na nanom pie ho no mo no otinka wo mu se oman yi onyankopon ache yade ene adi buku se no awosanka buku no ba be ye ade ne yi nka be hyemu ma but ye di buku no mu abe se no but say ewurade ti ase na nanam ti ase I believe in them. So they will hold the fort and they will be fought right in everything that they do, just to protect judiciously our tradition, our customs, our culture. So what you say? Husband, are you ready? Hit me there. Ain't we are ready for Atima Buabo. Amamre no ayebekọ so no afase kese na ayebekọ so no ya ye krado me ya ne ntie se Nyankopon ya me free wuku ade ekọ okinechi ya e na ye hyase ye dikadika me se ka biom nananom dawubo bia wo se mo mamamfo tie no mo de ba ha no mo a ye be ya amamu free sanse kasafidie ni simo asase so no challenge we mo brand some city visa ko ne demo no wadaro mama me fama na ye ntoa so of course Ghana adisiye oboba opore amamfo emamo ate edba Ahenkan 93.3 FM. Acho we mo brand some city visa ko ne demo no wadaro mama me fama na fe yanko Nyankopon asem kronkron na ode suma na abofo de bass ye mfama no na ye nkoso anope osem nka nche se yade a ewie mu te sansa wo hwensu brantam a eto ye nra ede ne twen nkrofo e ko Salome bepem sa abere kromu ntimi nkofie sanse ena kronkron na afa wo mo enam se de nsu ne ye no na obehunu ne nkrofo de toto wo mo WhatsApp status ne ne keka ho weda ne ba twe ba shiti kata ho na mo pesa adodo o tresa no pe yade ewie mu te enam nsu ne se de to ye ne nti anope ewie mu bete pa na fe e free prem tobre ekono o tresa yade a nsu ne ni besan aba fam bie mu a ebeto epue mantem emye yahodo bebre no a nsu no ebeto ewo apuye mantam ya yahodo bebre no a na ebeye yesa free prem tobre ho no mo donko no mienu ho no ade kro no a na mum o kire se e free no nan ho ekono ade a ewiem ebete ene nti ya no ahye ne nso ede amame anopai ewiem ete ena mu nsu brantam eto enra na mum e free prem tobre ho ko na wia bremu no o kire se nsu ni besan ba fam biemu a ebeto epue mantem ya ahodo bebre no a saa na ebeye ede akosi anwumre na emom efri nonan no num ho kɔ no ɔkyerɛ sɛ ewiem ebete ama obi bia nso so ho etimi atɔ no ɛne nti wiem obran nsɛm sɛ ne bisa kɔ ne demu no ɛno na busua wadaroma yɛde ho ama ne bɔ ɛde ama wo sima no aduonum enum pɛpɛpɛ ɛna abɔ apa no pa no nsia ɛho dwumadi a yɛsi nkonwa yɛde bro free sabre kɔpem sa no pa no ndu bɛbɔ no nso din ɛda so ɛne maakye aseda yɛde bɛkɔ de ama wo a odi fidie no ato ha ɛne nti kamu.com mo amuwo adwumamu.com efieho.com ɛna no yenya ne ntia sɛ ya na ebinom nso wafuom a ɔmutie yɛn ɛne nti afuomu.com fo no fata wo ne nkrofo ɛwɔ ɔdan kwanta anapai yɛma mu nyinaa akye yɛda mase sema gye yɛn atum na mugusu akurakura yɛn kakrakra yɛn so yɛ hyɛ mo bɔ sɛ yɛma mo nsansi fam da ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo sanso ɛna mpanimfo ɛtadwumadie no akyi udi Ahenkan Kwame Yeboa adwempa hene Kofi Mensa Kobi K ɛna Billy Man yɛka bom ne amamache amamakwa aba
Ghana adisiye Oboba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Fantastic. We are the number one. Hey, you bombastic. We are the number one. You two. That would go be near. All the kind, all the way now. And I'm quiet this year. It's a lava man. Hey, yeah. All the bum. A soup bomb. Jealousy, go share. Make you know jealousy. Jealousy. Sudan Kamayra and in the Yasi, let me freeze a baby. Raboni Biana Mubu. Yes, one mark a girl sabre, Mensunan Kamayra and in the Yasi, let me freeze a baby. Raboni Biana Mubu. Papa Ben Prana me, and Camille Busiani. Yes, we can queen now. Your love is too high, I can't get over it. Hey. Your love is too wide, I can't get around it. Yeah, wait, you be fantastic. We are me number one. Hey. You be bombastic. We are me number one. You ready? Oh, don't be near. Hey. All the kind, all the way you know. And I'm quiet this year. Fantastic. Hey, we are the number one. TV bombastic. We are the number one. You ready? Oh, don't be near. All the kind, all the way now. And I'm quiet this year. Yes. Oh, it is Chicago. And you're there. Yes. And you're okay. Bebacho asem de bro na wotwe mu nyina no asem a de pa but na ye pa hontoma keke de ama na afi ya so na de sports for no so aba betoa so de ama o mu wi a ye besa na ba ye ba betoa so kama de ama but na wotwe nyina obofo kronkron a wo ba ye asem a o kire se o twiridi ampo nyankopon ne de ma no se wo ene me yensua ne yenka ho asem no osi yeni abrabo mu nkomo and nti yemisa abrofo kasa mu say who are you during the week efri na dwoda ekopem efiada eya na we ye hwan mi bisa wo se enra se ne wokọ Pentecost ason dem se ne wokọ CAC ason dem se ne wokọ Methodist ason dem se ne wokọ Roman ason dem ekopopo wo ne to dwom subobna bubu eduku akese me hunu sampa we die oti Pentecost somo no ase we die oti Roman somo no ase Methodist somo no we oti ase papa we oti CAC somo no ase wo beto the national anthem CAC anthem no beto no ato de prelude ne ho ni nyina wenim Yehovah wo unimotopa we are there. But the question is, se misia o edroda metimi a recognize o say eye we na ndra no wo siesia so dem na ene edroda ya misia we metimi ehunu CAC somo no ewo mu Pentecost somo no edroda yi mehunu wo mu ana na ebna dan so ukuya dan so ya na we ye hwan na bibisa say ya wo dan so o ye presbyni efiada yetufu aya na etu ana anopai na watwi yebedi abrabo mu nkomo ka kire wonu ase yebedi abrabo mu nkomo yebedi abrabo mu nkomo oni abisi ho nsem bebre se eduru juoda eya oye hwan se eduru ebenada eya mpampa se we kristoni
na wuku adanso ye betimi aka de ensasi yebo se we oye Pentecost ni ye Romani ana yekusu aye bisa who are you during the week na wotwe ni mu no okwa asore ne ba kwasi ada memene da no a efiri juada kosi fiada no eya na we ye hwan mi bisa o endra okwa asore o ya ade nyame nhira o ene afore no boy na wo ka endra de mesayo yate Kristo asumdie nka wo na adwo da yi o kwa adwuma yi yebehunu nyame suni wo mu ana. Let the Christ in you be seen. Let the pagans begin to testify that indeed you belong to a family. You belong to the Christ family. You belong to the kingdom. Let the characteristics of the kingdom be seen in you. In Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And the big question is, who are you during the week? After Sunday, after Saturday, who are you in Monday? Tuesday, who are you? Wednesday, can you boast of Christ? Thursday, can Christ be seen in you? What about Friday? So the question is, who are you during the week? Obu ono mo a o say bi ade cha me kwa sorry intimi de me ma na mo me point sorry na me ba me dofo. God cannot be mocked. Okay, kind Galatians say wom untumi nso yankopon atwehwe o sa wo basiri nyame wo da wa ho, you are deceiving your own self. So let the light of God be seen in you during the week. If I meet you on Monday, I should be able to say that indeed this person belongs to the Christ Apostolic Church International family. Tuesday, I should be able to say, indeed, mami we were Pentecost in yang kasang. Ne kasam putre se oko Methodist. Ne nyomo tuom putre se oye Presbyterian. Na do your se ampa. Ofre Allah. Medofo. Na watwe ye bibisi ye ho nsem o. Ni bedi nkomo. Ebre ne di aso. Ye the sports to aso. Omu wie besan ba. Na emum san fato utirim se na watwe ne ye di ho nkomo ne se mihia odwo da o ye hwan. Apart from Endra kwesi da akwa asore koye wo hu bi a wa ba ne no. Enen nso so metimi ahia kasa mpa wo ye Kristoni. Ochena brada metimi aka. Ukua da nso metimi aka. Na wo ya wo da nso metimi efiada metimi ana. E wo se ye hu nyame suwo wo mu. Na wotwe ni nyina mu. De kosi na wotwe awie ye no. Midin biem ofre me obo ba. Ofori amanfo. Asem a onyankopon nam ye nso de ba ye no. Ene de na ha ene de si. Ni akoso asre wo se. Iwa famu de ye medofo. Obi o ha o si nyame so ma aduon nyame som. Sa wote nyama nketenkete bi ase a. Enhye da nye den sa. Awurade be ye boafo. Na ye de adwene mu fan ni akoma mu fan ene nipa nyina atena anante. Na sede ye na sem ka se na wona wotena onyankopon ni nwunu na se no. Obo won ho ban ka won ho. Na oye won se due esi asubonten ho. Wabra opasi na nnuye nyina ahye. Sa bre no na nkrofo be ba wo ho no mo abosiabo. Sanse awurade de wonan atintim baabi a ho emmere na enhyira ne anuonyam ewom. Na ne nyina mu no ate ase se oye agenya nkopon oye obenya nkopon oye honkonkun nyankopon na eyere so sere so seden omu ye ne mu aseda. Sports up next omu wie a sede aka kire no ye besena ba. Joshua Kwabena Jenim atenase
Kwabena pombo ko ye. Obi, if you are fine. So you be come out. Nyame adom. Yensi ye ho ye. Maybe I did a ding. Sa pepepe. Maybe I did a ding. Nsuo no nso egu ama bebia ye kama. Maybe I come out. Bebia ye kama pa. Maybe I do your phone. Sa first na na emire wo ho no a. Anka sabire wo kwafuo mu a. Abun say be fifi. Sa. Okay. Ka obetimi akohia emire na enwa. Emre say you mu different. We no utumi hia mu bia. Okay. Utumi hia ne ahane no. Okay. Na utumi nso hia e de aye pusi no. Ha. Mighty power No. Utumi hia ne nyina na sa mighty power no. Abenkwan ne kogina mu. Na okamu a. Utumi se Onyankopɔn sa no mefe. Eje o. Eje. Ya nananom omo enjoy ne ma papa. Ne ma papa se nta na wunye nche. Say ni omo cry say yi nkro omo no omo grow. Unso mutumi grow emre no. And now the emre no timi dua bi. When say first na efifi asase ni manka say. No ankasa ne pie. Yes, unya hodin na ewu no bet na artificial ya na edia. Ene ya ne dia. Ndura wona wona pa ne ya. Enso yesi yan mum ne ye guy. Erade hu ye mabo. Ye mum na ye bewu. Okay, enti ma yan komra na fe yan fa de aka nyina nto aso. Era no pay adeshimamba Ghana mamba yema munyina kwaba embra Ahenkan 93.3 so yatnase ye the evidence based sports presentation on na ejao ene anopay midin e de Yoshua Kwabene ejenim Yosef Ajiri enche obetenenka memfa seda ema Festus Enterprise as you are saying amedia goodie mu nsem no enso e babejao Festus say esema wodwuma mu ufiefie mu enso ede na bibia enso ekokama edema enso mabusuafo ani eka fie wodwuma efo nso a enso ma omani eka adwuma mu na bibia enso ekokama edema enu ntino bepiem na kache na fe satellite ene terrestrial decoders a eni eda ho no bagibi na koto yusu na bibia enkokama emfa ema se ne no aye multi tv na se DSTV Star Times Canal Plus and I say HD Plus combo ni bi ena opese yusu abepiemu of Festus Enterprise na fe yemboa ebia wo Star Times wo Canal Plus wo ene DSTV and I say HD Plus combo ni bi na pese recharge a eno so oba obeboa na fe bibia enso akokama edi amount ebia TV na pesa auto brand biabi inches biabi ebi Festus Enterprise akachi Hisense Asano LG and Samsung de kopiem of Festus na fe yemboa esanso edi TV 1 month aba Samsung decoder stand so no ebi ho remote control ebi ho say TV de and say decoder de no ni nyina no ebi enso available ewo Festus Enterprise akachi enei odan bi na usi ankrankran uofie hospital school anase ne no dwuma ko bi na usi office bi na ubie na opese di AC boma mpacho kopiem of Festus Enterprise AC no hospital biabi na afi brand biabi ebi ewo Festus Enterprise AC ene satellite no ye twama na fiasa be fixe e de amawa oha bia emba chire biu ebia odен uobi da wa mo papa amba fixe amfa manunti fort aba ho fa fort be dan Festus Enterprise ne mehwe NCC 14 emawa ohabia ensan embechire biu uhwe chi akwanya na se yene ochumasi sport no na ebo nhwani mpempren de ye fe Nanes Palace ye sanso eben shelf list station no ewo achim odan number ni nie odia somje na oni Festus endi enkomo 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na oni Festus Enterprise enso edi enkomo afa Jubilee Hospital enso asuasen ama ye de agudie mu nsem no ebro Jubilee se ena no pai obi asore ne ho dodo no enoma enkoye body no enoma enkoye enso ewom Jubilee Hospital se bre na fa mo ma doctors and nurses fa omunim de engina so enhwemo anyare wanyina enso entu enhira ebia oba no obese jaso obegina ho na afa doctors and nurses fo egina so ehwemo sansan ochi ekofe that day na sakunya no enso ho ebia bon person beda ho na doctors na nurse fo so ejina so ehwewa sakunya no enso ho edemaw ye wala laboratory enso akache ebe ni lab na person ya ye hwehwe mojem enso edi amount
ama echiri ID pharmacy no enso ay available se o pedro ato anom de asa ho yare a your pharmacy was your pharmacy hon ma edura wo pato bia no wonya bi enso ato ewo Jubilee Hospital antenatal care no enso aba e ama ma no mafo afuro no ebia nyinsen no unyo ho bi e de fa be dan na afie hwe enso no one time emfa ema postnatal care no enso ho e de ma no ma wo wie no akra no ni weight akra no nyimu no enhyeda enkoye sa o de be dan ya anes fo no hwe o ma fe ya mama nchekere ama ba no so anyi agina brane bia so akokama e de ama theater ho ebia surgery bi anase operation bi na pesa ya fa be dan maternity ne enso aba sansa de ultrasound na afei electrocardiogram machine enso aba we no mama fo afro mama nya prostate mama odu nso miare na mo ba na face scan no yetwa bi enso e de amamo african unit honom se bia bibi e kire wadwen so yare bi etete usuro ofale sobodi nkomo e de akire unua hamada ya council unit ne na afei omonhwe enka na ekire enso enyedin wani ina ohwa dia unhu ene o issues o wani ho wanhwe entu asentemo chena bi no ha kese pa ena ede ebro be pime Ahenkan fidi asemu ma no na wani yare nyina no yemfa entu ase emfa ema osin na nyoma enkoye osin aye yellow kaka na etete wo osin eye oya ebu no peso tu ne sin ebu so peso hye ne sin a fa be dan Jubilee Hospital ye dental clinic no na yemboa enso elsa ekwan no eso diabetes ane hypertension for no so no yade afade no pa bia no nchekere enso ekoso edimamo kantin wo ho nti so wo adwuam wo fie na opedwe na pomniwom enso atodia be piem Jubilee Hospital ye kantin na fi yemboa yemma aduane bia na to na bibia enko kama emfa ema saba nse insurance ukita bia ye beje na yahwe wo hwe achi akwan a odan baburu dia so amantra bridge ne so honum eni ewo 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 na on Jubilee Hospital enso edi enkonyuma kowe no maso ase a yeda gudie mu nsem enso Asia ene anopei Raymond Aseteru atena fe Benito Mauli e produce show no. Yes, sem na se enda no pension se emfemfri Ghana Bet Power Premier League no enso aso ye na otwe wie games outdoor brina na etodwa mo tu kwan so de omode no penifo postpone dia na se omode eko ayomonim na kopima games outdoor no say na result no eko wie Lagos Cities etna fie ehye kana ba kokuma se Asante Korokometemba eko chomo ebona kana biensa ye kokko wie ye enso eno no Nations FC etna fie omo hye kana ba ko Kala United enso entumi antena endra Diana Stars etena fie ema Accra Lions ekocho mo ne kana ba ko a ama ntumi ante Heart to Folk etena fie ehye ba ko Brekum Chelsea enso ehye ba ko enso Treman etena fie entumi ansebi ama Heart of Lions enso entumi ansebi Samates etena fie ama hye kana mienu RTU etie kana ba ko Becha United ena fie biane Go Stars and there 3 p.m. game no enso etodwa na Mediama any Great Olympics game ni there empirifo postpone ena fie Dreams FC ene Bofa Channel and so MP4 postponed. Na another game eba so our Accra Sports Stadium Boloboko efani Brekum Chelsea etufu from Brekum bepiemu ewa Accra omne Heart to Folk enso eba kotiye game aya 1-1 no na head coach enso edema aya Brekum Chelsea Christopher aya Enin enso eden komo kakra eja yen enra ochirema se utufu from Brekum bepiemu ewa Accra na on Heart to Folk enso abekon atede ya dia eye pan ani age performance na se nei omo ni place na edan di no osi game na ano na game no mu edin paaye nanso results a omabenya na 1 point omanya no omni ko Brekum omani age paaye obon boys na abaso senne no omutimi enya asa 1 point no omko piem Brekum omo go back na masa prepare na games aka awo anim no omasan aboniye. It's quite a tough game, but I'm happy with the results finally because having to play House of Folk away and getting a point is not bad. So I will congratulate my team. Then we'll go back again and do the rest of the mistakes. Yeah, I was trying to get a 3 points away, but they come in stronger and equalize. It's part of the game. Either you lose, you draw, or win. So getting a draw with Accra House of Folk is not a bad result at all. Any game with the well approach. So I know House of Folk. I watched them live against Accra Lions, and I learned a lot of them and how I can manipulate them. So it's something that I really watch them, and then we also practice very well to come out with the results.
we head coach adma brekum Chelsea Christopher Enning ne nkomo na ode ajaye no afei abrante friend Gogri Obin Setre ono nso goalkeeper adma brekum Chelsea game ko na wie no fantastic saves abrante ntino otimi emerge as man of the match ono nso chema happy man enei ohwe ni state padia na watimi ede age man of the match nani age pa ye game na game ananye game eda form na emu eden nanso oda nyankopon ase say nei man of the match no mpanifo enso edi amano. I'm so very happy because this game not an easy game, a tough game because playing against Atofok now it's not a small game, it's a very big game. So Yakupon address the man of the match then Yakupon ase. Who sure saves out here na nkwa ona ujina homa Brekum Chelsea are half and be a winning game no. Who sure now here difference no between the two sides. Yeah, because Tebiano, me keepers trainer, coach Eric, keepers coach. Tebiano to me for say, anytime I make a game, I miss Saki Magin say, bet me air. I was saying, would you now hear Juman? I saw the two teams say, bet me air. Inti we Gogri Obin such a goalkeeper ma brekum Chelsea in common ode ejano afe Richmond Aye and goalkeeper Edema Accra Hearts of Folk onoso Kasaka Accra was a game no omu go in with a game plan now so quite unfortunately say name Hearts of Folk and me enwini game no. Well, thank you very much. As coach said earlier on, came in with a game plan to win this game. Because looking at Brekum Chelsea, they have gone 4 matches unbeaten because we knew it was going to be a tough game. But it's quite unfortunate we couldn't win today. We and summer goalkeeper Edema Accra Hearts of Folk Richmond Aye at the Ejaya Access Bank Division 1 League no Zone 3 match the 8 say ana esi akokoya ye Friday no atram the visa Asha Bako ama still believe and Timi Ante afe Saturday